ركت عيناي شوقا ولطيبة نرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدعي القلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ركت عيناي شوقا ولطيبة نرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدعي القلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang kunjungan kami ke Taman Rusa yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Ini adalah pintu masuknya ke Taman Rusa. Ikutin terus ya guys kegiatan kita pada sore ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, kalau naik bebek kan kasih uang kan apa enggak? Kan dulu udah pernah kita naik. Aku nanti jangan nasi curani, Tam. Halo guys, ini adalah keindahan kolam yang ada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu tepatnya di Taman Rusa. Yuk. Zam, lihat air nih, Zam. Yuk. Kenapa lapangannya dingin ya? Di sana nggak dingin. Kayaknya tahu nggak dingin. Coba Azam, berenang Azam. Hai, nama saya Upin. Halo guys, ini lagi bawa anak untuk belajar berenang, yaitu di kolam renang Taman Rusa yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kolam renang yang berada di Kabupaten Aceh Besar.